سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Najljepšega mirisa, ti si čežnja mu'minska, uzdah aška iz prsa. Ti si čežnja mu'minska, uzdah aška iz prsa. Zbog tebe Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Ti si milost nam i dar, žarko sunce Islama. Da sam Bog dobio bar, prah pod tvojim nogama. Da sam Bog dobio bar, prah pod tvojim nogama. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Ah, što nisam lahor blag, nad Medinom razdragan, da milujem revde prag, dok ne klonem uplakan. Da milujem revde prag, dok ne klonem uplakan. Zbog tebe, Bismillahirrahmanirrahim.
Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sadakallahu al-azim. Uzvišeni Allah na početku 103. ajeta sure Ali Imran kaže: svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte. A voljeni nam poslanik sallallahu alejhi ve sellem poručuje: držite se džemata, a čuvajte se razilaženja. Zaista je šejtan sa pojedincem, a od dvojice, od džemata je dalje, daleko. Ko hoće sredinu dženneta, neka se drži džemata. Braćo i sestre, dragi prijatelji i cijenjeni gosti, okupili smo se večeras ovdje u ovoj Allahovoj kući, ovoj našoj džamiji, našem džematu, da svjedočimo naše zajedništvo, da svjedočimo život džemata. Večeras smo ovdje, braćo i sestre, da se družimo i okoristimo predavanjem, da se okoristimo sjelom na kojem se spominje uzvišeni Allah i njegov miljenik. Ebu Hureyre radijallahu anhu, braćo i sestre, prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kada se ljudi okupe u jednoj od Allahovih kuća da uče Allahovu knjigu Kur'an i da je međusobno proučavaju, na njih se spusti mir, prekrije ih Allahova milost, okruže ih meleki i Allah ih spomene među onima koji su kod njega. Mi smo, braćo i sestre, ovo naše druženje započeli učeći Allahovu knjigu, a nastavljamo s onim zbog čega smo i došli. Braćo i sestre, više od 15 dana najavljujemo dolazak čovjeka koji je već odavno postao planetarno poznata i cijenjena ličnost. Čast i zadovoljstvo je biti domaćin ovakvom čovjeku, ovakvom alimu, ovakvom predavaču, ovakvom govorniku. S nama je najbolji među najboljima, profesor Izet Efendija Čampić, a s njim u pratnji su nama uvijek dragi gosti Elvir Efendija Mehdić. Nema potrebe da večeras govori da mi je rođak. I predsjednik izvršnog odbora Medresa Davidović i gospodin Husein Zilić. Ja im u svoje ime i ime vas, mog džemata i ovog večerašnjeg džemata izražavam dobrodošlicu, želeći da se ugodno osjećaju u našoj džamiji, u našem džematu, i svakako želim da izrazim selame dobrodošlice mojim vrlim kolegama, a krenut ću od najstarijeg Čazim Efendi koji je imam skoro pa u penziju došao u Vozućoj, zatim Nermin Efendija Selimović imam u džematu Donji Kovači, Fahir Efendija Garić imam u Gornjim Kovačima, Velid Efendija Marušić imam u dvojnom džematu Skroze Vinković i najmlađi među njima Bilal Efendija Šabanović imam u džematu Borovnice Sinarović. Sada pozivam glavnog imama, profesora Izeta Efendija, da nam se obrati. Euzu billahi mine šejtani racim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alemin, wassalatu wassalamu ala rasulina ve nebina Muhammedin wa alihi sahbihi. Braćo i sestre, zahvaljujemo se uzvišenom Bogu i donosimo salavat na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Evo, okupili smo se, kao što vaš imam reče večeras ovdje, da se družimo i da održimo i ders. I reći ću vam da u posljednje vrijeme, u posljednjim danima naglašeno, ima diljem ove naše domovine i u mnogim našim džematima mnogo dersova. I s obzirom da ja pratim to malo, te dersove i šta im je sadržaj, jer i sam, vidite, njime se bavim, jel da, čovjek kad je nečega majstor, on prati da vidi kud ide to što on radi, napreduje. U gotovo svim tim dersovima možemo čuti da mi živimo u nekom teškom vremenu. Teško vrijeme živimo.
onda kad ja slušam te dersove, onda se ja upitam, dobro, da je ovaj ders ili ti dersovi održani prije 10 godina, prije 20, prije 50, isto se to moglo reći, jel tako? I da li postoji neko vrijeme koje u stvari nije teško? Ako bismo uporedili naše vrijeme koje mi sad živimo i vrijeme u kojem su živjeli Ebu Bekr, Omer, ashabi, pa to je neusporedivo. Oni su živjeli u težem vremenu, tako? Težem vremenu. Ali su postigli veće rezultate. Pogrešno je za neuspjehe, za propuste, za to što je nama teško kriviti vrijeme. Jer nije vrijeme ništa krivo. Vrijeme ovo koje mi živimo, u stvari, ja ću se tako izraziti, mi mu dajemo boju. Mi činimo da ono bude takvo ili da bude drugačije. Ima jedan veliki naš učenjak, zvao se Šafija, Muhammed ibn Idris Eš-Šafi. Ima njegov mezheb, šafijski mezheb. I on je rekao ovako, kad se na naš jezik prevede, mi krivimo vazda zeman, a kriv da je sva u nas. Jer da zeman progovori, šta bi našo krivih nas? Prema tome to, što mi danas živimo, umet, čitav pejgamberov, što živimo u nekom vremenu koje je, eto, za nas teško, pa nas niko na globalnom planu ništa ne pita, pa evo i mi ovdje u Bosni malo, onaj prijeti ocijepit će se, onaj kaže mora ovako, onaj nako, a mi koji izgubljeni, ne znamo kud smo krenuli. Šta ima to veze što je danas 30.12. s tim što je nama teško? Dakle, sve to što mi mislimo da je nama teško, teško nam je zato što mi nismo na visini zadatka. Ovi dersovi bi trebali imati neku zadaću. Mi nismo večeras ovdje došli samo da se okupimo, da se družimo, da se međusobno vidimo i da odemo kući. Ja ponekad pomislim u stvari da mi našu vjeru, naše vjerovanje svodimo na ovo džamijsko druženje. A da ono što bi trebala biti vjera u svakodnevnici, da to često zanemaruje. Jer ko je to nama kriv, na primjer? Ko je to nama kriv što u Zavidovićima se 50.000 maraka dnevno uplati u kladionicu? Ko je to mi kriv? Ko to uplati? Neki vanzemaljci dođu i uplate i mi se čudimo. Otkud? Ko nam je kriv? Ne znam, mogao bi sad nabrajati ja beskonačno tih propusta, jel tako? Nema tu, braćo i sestre, nikakvoga krivca izvan nas. Nikakvog. I naš je problem što mi hoćemo da nađemo krivca kako bi mogli mirno zaspati. Znaš, kad je čovjek kriv, pa onda ne može zaspati, onda od neka doba kaže, bo nisam ja kriv. Pa to vrijeme je tako. I onda rahat zaspi. Mi moramo početi ozbiljno, ako hoćemo da živimo dostojanstveno, da živimo dostojno onoga što nosimo, a Islam nosi. Mi moramo početi ozbiljno pričati sa sobom. I vidjeti možemo li mi drugačije, možemo li mi bolje. Možemo li mi bolje. Ja tvrdim da mi možemo bolje. I da nam niko ne stoji na putu da to bude bolje. Evo ja otišao danas u moje selo malo da sredim neku njivu. I kažem ja sam sebi, dobro, zašto moja njiva? U Smajlbašićima, u Šadićima. Zašto moja njiva ne može izgledati kao njiva u Austriji? Zašto? Jel ima neki razlog? Kako izgleda njiva u Austriji? Pa ljudi, nema mravinca u njoj, vjerujte, nema mravinca u njoj. Sve je. Ko je to napravio u Švicarsku? Ja hoću da moja njiva izgleda bolje, jer mojoj njivi je domaćin muslima. Ljudi oko nas, čovječanstvo oko nas treba da se u nas ugleda. Jel ima problem da naše njive izgledaju kao u Austriji?
Ja često to u ovim mojim vazovima kažem, kaže, dođe nama iz Austrije Hašim, na primjer, tako ti naši ljudi. Kao u Austriji vam je sve to sređeno, sve. Nema tamo da prekore da ti ideš doktor. Nema. Nema tamo da ti nešto smuhaš s onom komisijom iz opštine što izlazi kad kupiš stan, kuću, nešto smuhaš pa ti procijeni manje. Nema. Nema ništa. Nema da ti parkiraš gdje ti misliš da može, nego će se mora. I tako dalje, i tako dalje. Njima, veli, oni tako sve to uredno žive, njima samo šehadet fali. Koji tu tebi ne fali ni šehadet? Upotpunio blagodat. Šta je ta upotpunjena blagodat? Ako živiš tu vjeru, šta ćeš imati? Imat ćeš blagodat vrhunsku, vrh. Šta kaže ovaj, u sredinu, ali nije, ima i vrh dženeta. Ne moraš biti u sredini, možeš biti u vrhu. Ma da je ono i kako, jel da tam se do grada. Makar će u živicu. Ja. Dakle, upotpunio sam vam blagodat. Vidiš, savršena vjera. Po čemu je to nama teško vrijeme kad mi imamo, kako imamo vjeru? Savršenu vjeru. Imamo upotpunjenu blagodat. I kaže Bog uzvišeni, i zadovoljan sam da vam Islam bude vjera. Zadovoljan sam da vam Islam bude vjera. I sad bismo mi trebali svakoga trena, svakoga dana, svakim svojim korakom koračati u to Božije zadovoljstvo. U to Božije zadovoljstvo. A što je? Zadovoljan sam da vam Islam bude vjera. I zato ovi dersovi, oni trebaju imati jednu zadaću. Oni neće ništa promijeniti, odmah da to riješi. Ništa se neće promijeniti u džematu Krivaja, Smajl Bašići, zato što je večeras održan ders. Ništa. I ne trebamo mi živjeti u toj nekoj neosnovanoj nadi, nešto će se promijeniti. Ne. Moguće je da se promijeni. Samo na jedan način. Da čovjek posle dersa, posle Kur'ana, posle hadisa, vjerujući da to kad Bog govori, njemu, tebi govori. Da čovjek počne pričati sa sobom i odluči sebe promijeniti. Jedino je tako moguće da se ovo stanje, da se tvoj život promijeni. Da se stanje oko nas i u nama popravi. To je jedino moguće to. I ovi dersovi, dakle, imaju svrhu samo ako će slušaoce natjerati, podstaknuti da počnu pričati sa sobom. I da pita čovjek sebe, dobro, mogu li ja bolje? Mogu li ja više? Evo, na primjer, odem uoči petka i ponedjeljka na jaciju u džami. Ali mogu li ja više? Mogu li više? Pitaš ti sad sebe, mogu li ja više? Pa ne znam, mogao bi sad nabrajati tih dobrih dijela koliko hoće. Dao sam, ne znam, tamo u neki fond za pomoć ljudima koji idu na onu kuhinju da dobiju onaj sahan onoga kuhanja, dao sam 10 marki. Mogu li ja više? Jedino tako je moguće promijeniti to. Ili ne znam ja, mi u ovome džematu, jesmo mi džemat, ali možemo li mi biti više složni? Možemo li se mi više voljeti? Možemo li mi više jedan drugome pomagati? Možemo li mi manje jedan drugome zaviditi? Možemo li mi i tako dalje? Jel možemo? Ima li prepreka na tome putu? Ne, prepreka stanuje u nama. Nema prepreke. Niko tebi nije došao jutros pred kuću i rekao, vidi, ako ustaneš na sabah, teško tebi. Niko. Jedino šeitan je došao. Šeitan. I ta prepreka stanuje u nama. Ja sam to govorio djeci u školu. Samo jedna ima prepreka na putu vašega uspjeha. Samo jedna prepreka. Ta prepreka si sam sebi. Ako skloniš tu prepreku, ti ćeš sigurno čovjek kaže, ja to ne mogu. Ja to ne mogu. Ko kaže da ne možeš? Kako ne možeš? Zašto ne možeš? Zato što ti misliš da ne možeš, a ti to možeš. Dakle, prepreka je u nama. Mi trebamo tu prepreku skloniti. I vidite sada da se naša ulema kroz ovih 14 vjekova, koliko je na zemlji Kur'an, koliko je na zemlji hadis, koliko mi kroz ovih 14 vjekova taj naš umet pejgamberov živi vjer, manje ili više uspješno, da se naša ulema bavila pitanjem
kojim bi se to osobinama trebao vjernik ukrasiti, pa da dođe u neku skupinu koju su oni nazvali odabrani. A vidite, ko je ta skupina odabrani? Ko je ta skupina odabrani? Allah Đelešanu kaže da je nas, šta? Da je nas odabrao. Allah Đelešanu je sve nas odabrao. Skupina odabranih na zemlji smo svi mi, jer mi imamo, vidiš, oni u Austriji imaju fino uređene njive, fino uređene ulice, fino uređene avlije, fino sve, red, ali nemaju šehade. Uvećte baku, kaže Bog uzvišeni. On je tebe odabrao. Vema džale alejkum fi dini min haređ. I ništa ti teško u vjeri nije učinio. Sad, naravno, ima ljudi kojima je teško ustati na sabat. Kako sad ništa ti teško nije, a ovome je teško? Išao u mekte, iznakjeli me šehade. O čemu je tu problem? Ima ljudi kojima je teško dati 2 marke u hajr. Da ne govorimo 20 ili 200. Bog uzviše kaže, vema džala alejkum fi dini min haređ. Ja vama ništa teško u vjeri nisam učinio. U vjeri. Siromašnim roditelj. Hoćemo mu pomoći. Da kupe knjige. Jel to Kur'an? To je Kur'an. To se od nas traži. To. Da živimo vjeru. Da pokažemo da je moguće drugačije. Moguće je drugačije. Braćo, mi zaslužujemo više i mi možemo bolje. I nema zapreke, kao što nema, niko ti ne stoji na putu da ti njima izgleda ljepše nego u Austriji. Ko ti stoji na putu? Kako onaj tam ima računa po kosti? Eto, ja ne znam kako ima računa. Ja imam računa zato što je to moja njiva. To je moja njiva. Ja nemam računa ni obrijat se. Ja nemam računa ni parfem kupiti. Kakav je račun za kupiti parfem? Imam li računa? Što kupujem? Hoću da izgledam lijepo, pa i ta moja njiva hoće da izgleda lijepo. Pa poslanik je rekao da zemlja pripada onome koje obrađuje. Jednom su htjeli da nam uzmu te njive, jel tako? Jesu bili htjeli da uzmu njive. I Allah Đelešanu nam je dao snagu da to odbranimo. Možda idući put će doći da uzmu naše njive. Jer poslanik je rekao, zemlja pripada onome koje... Čije su naše njive? Čije su? Eto, ne trebaš posijati, eto, ne treba ti. U redu, eto ono. Ono, brate, šta ti fali, pa ti svakako vazdan ležiš. Šta ti fali to popositi? Ne daj. Mora da izgleda lijepo, zato što je to islam. Kakva je korist? Kakva je korist od toga, kaže poslanik, ako ti imaš voćku u ruci držiš? Rekao poslanik, ali znate taj hadis, držiš u ruci sadnicu, jabuke. I hoće nastupiti sudnji dan. Šta će se desiti? Allah Đelešanu će odgoditi sudnji dan. Za pol sahata će odgoditi sudnji dan, da ti posadiš tu. I sad ti se pitaš, dobro, pa kakva je korist, sad ja sam to posadio, eto sudnji dan, ovdje sve helač, ovdje i moja jabuka sam posadio helač. Zašto je Allah Đelešanu odgodio to za pol sata kad nema niko da obere to? Šta imam ja toga? Šta je ta poruka? Šta je ovaj hadis nama poručio? Ne može musliman reći da nema računa. Jer posaditi voćku je ibadet. Evo vidi, šta je korist sad? Ali ja sam posadio moje djelo. Nema nešto ne stupio sudnje, moje djelo nije propalo. Propala je jabuka, nije moje djelo propalo. Mi možemo drugačije. Mi možemo bolje. Trebamo, znači, čitati Kur'an, učiti Kur'an, živjeti Kur'an. Sljedeća osobina koju treba da imamo je da klanjamo. Malo prije sam o tome govorio. Vidite, musliman se ne može biti, zapamtite to, musliman se ne može biti bez namaza. Može ovdje u Smaju Baštima da živi čovjek koji je divan musliman, svi se divimo njegovom islamu, nije nikad bio na hađu i umro. Nije ni bio dužan ići na hađu, tako? Je li može to biti? Može. Može biti da ovdje živi čovjek koji nikad u životu nije dao zekata, divan komšija, divan musliman, divan. Nije bio dužan da zekat, svoj siromao, ali je odličan musliman. Može biti da živi ovdje u Smaju Bašićima, u ovoj Krivaji, Smaju Bašićima, u selima, musliman koji nije nikad postio. Ne može postiti. Bolestan. Ali je odličan musliman. Može li biti da ovdje živi musliman koji ne klanja? Ko nije dužan? Ko nije dužan?
Vidite kako su ti šarti poredani. Samo 2 šarta islamska imaju koji obavezuju svakoga muslimana. To su kelime i šehadet i namaz. Ovo ostalo ne obavezuje svakoga, samo one koji su dužni. Oni koji su u mogućnosti. Ima ljudi koji nisu dužni postiti i neće zato biti ni krivi. Nisu dužni da zekati, zato neće biti ni krivi. Nisu dužni ići na hadž, zato neće biti ni krivi. Ali ko je u mogućnosti pa ne dadne, teško njemu. Teško. Kaže poslanik, ko je dužan dati zekat, a ne daje zekat? Hem što će mu na dunjaluku biti tu belaja, da to ne spominjemo, kaj na ahiretu. Će Allah Đelešanu u njegov imetak pretvoriti u zmiju sa crnim i žutim pjegama koja će ga stezati i govoriti, ja sam tvoj imetak. Vječno. Škrtario si, evo me sad, evo me s tobom. Čuvao si me, evo me s tobom. Ko je dužan ići na hadž? Ispunjava se, kaže poslanik, men meleke zaden vera hileten. Ko posjeduje imetak i siguran put da ode na hadž. I ne ode. Žao mu potrošiti. Što kaže meni jedan, Allah rahmetelje umro je u mom selu, nije klao kurban, pa ga djed nagovorio da kladi kurban. Kao ja kupio radi djeda kurban, ne mogu ga više slušati. Pa kao ja srunoć nisam zaspao, pitam ja sebe šta sam ja sebi mogao kupiti za onaj kurban. Možeš misliti. A onda kasnije nadošao jučer, ja sad ne bi nezaklao kurban i pošao. Znači, ko posjeduje imetak i mogućnost da ode pa ne ode, šta je rekao poslanik? Neće umriti kao musliman. Zašto? Zato što je 5 šarta islamskih, ali ne za sve ljude. Za sve ljude na zemlji, svih 1.800.000.000 muslimana na zemlji, 2 su šarta za svakoga. Kelime i šehadet i namaz. Musliman ne može da ne klanja. Ne može. I treba da se podvuče ova sljedeća rečenica. U džennet nije moguće ući bez namaza. I je prvo pitanje koje će nas Bog pitati kad nas proživi šta? Isklanj. Nisam. Voz. Ništa s tobom više nema. Završeno. Odmah pao na start. To je isto ko kad se prijavi na konkurs i odmah mu odbiju tamo, ovi znaju to pravnici, kada je nepotpuna dokumentacija. Ništa, ne razmatramo, nepotpuna dokumentacija. Došao si, nemaš dokumentaciju da se kvalifikuješ, nemaš. Prema tome je musliman klanja. A ako može, klanja u džematu. Džemat je milost Božja. Ja sam objašnjavao sebi, ja sam sam sebe pitao zašto je u džematu namaz 25 marki, a kod kuće je marka. Što? Zato što nije cilj namaz, već je cilj džemat. Jer možemo klanjati kod kuće, možemo. A 25 marki u džami. Zašto? Zato da dođeš ovdje i da upoznaš ovo dijete. I kada ja imam problem. Imam problem. Jer muslimani su, kako kaže poslanik, kao jedno tijelo. A kako ćeš biti kao jedno tijelo ako se ne viđaš, ako se ne družiš? A gdje treba da se družiš? I ja onda sebi sam objasnio. Allah Đelešanuhu je iskoristio namaz kao sredstvo da nas dovede u džemat. Da budemo zajednica. Jer u zajednici je... I ti kad god dođeš u džemat, ti si sebe osnažio džematom. S tobom su ljudi. A sobom si osnažio džemat. Jel' tako? I eto sad, vidite sad sutra 100 ljudi može doći na sabah. Niko im ne spriječava. Zdravi. U nekoliko sam zgodan je to primjer. U nekoliko sam džemata napravio ovakvu vježbu, da kažem tako, vježbu. Evo, nestalo vode u Smaju Bašićima, u Krivaju, ovdje nestalo vode. 3 sedmice nema nikako vode u kući, nema vode. I dođe vam od Boga neki glasnik, neki poslanik vam dođe od Boga. Ima nadimak El Emin. I kaže vam, vidite vi ovdje krivajaši, Smajubašći, Šadići, vidite sad da vam kažem ja šta vam je Bog rekao. Bog vam je rekao da ako vi sutra ujutro, 31.12. u nedjelju dođete na sabah, doće vam voda. Bil došlo? A? Pošli to gužo, ne mogu ući tamo. A imate li vode? Imate li vode? Što ne dođete na sabah? Ko vam je dao vodu? Ko je dao vodu? Ko je dao vodu? Od koga imamo vodu? Zašto imamo vodu?
Pa zato što Allah hoće da imamo vodu. Jer on kaže u Kuranu, ako ja vama pitku vodu uzmem, ko će vam je mimo mene dati? Ko će vam dati? Jel tako? I ti sad zamisli, ti si zdrav. Ti si zdrav. Možeš hodat. Vidiš. Jedeš, spavaš. Možeš otići u džamiju na sabah da Bogu zahvališ na svemu tome i kažeš neću. Sutra si bolestan, nepokretan. Šta bi uradio, šta bi dao da možeš otići na sabah? Šta bi dao? Ležiš nepokretan. Pempasti mijenjaju. Šta bi dao da odeš na sabah? Što sad ne ideš? Jer je poslanik rekao iskoristi zdravlje prije. Jel tako rekao? Ali to se nas ne dotiče. To se nas ne dotiče. Mi mislimo da je to poslanik rekao Ebu Bekr i Omer. Ne nam. Sljedeća osobina koju treba da imamo pri sebi jeste da dijelimo, kaže ova naša ulema, da dijelimo. Vidite, da bi to dijeljenje kod Boga bilo prihvaćeno, da bi to Bog dragi rekao, dobro je ovo što si dao, može kod mene po mojim kriterijima proći. Uslov je izrečen u Kur'anu, a Bog uzvišeni kaže, nećete biti dobročinitelji dok ne budete dijelili od onoga što je i vama drago. Kad budeš dao ono što i ti voliš, to je dijeljenje. Nije dijeljenje, viče žena na sabjeravu mi se onih košulja, tamo ne znam više šta ću s njima. Smetaju me porman, zovni onoga mustu, nek nosi one košulje. I misliš da si uradio dobro djelo? Musta ti očisti orman. Jel' tako? Pa kako bi se ti osjećao da ti ja dam košulju koja meni ne valja? Kako bi se osjećao? Poniženo bi se osjećao, jel' tako? A Islam ne dopušta da ikog ponizi. Ne to. To je grijeh. Nego trebaš dati ono što je i tebi. Kako kaže onaj Muhammed ibn Fudajl, kaže, bio neki beduin, jel da čuli ste tu predaju, bio neki beduin koji imao veliko stado ovaca, ali bilo mu teško dati, volio i metak, što i mi volimo. I uvijek je davo za zekat najšugavije, one najbolesnije ovce. Spavao je mirno jer je računo dao sam. Jel da dao? Ali šta je dao? Će pokrepat. I jedno večer sanja da ga je stado ovaca napalo. On to njegovo stado hoće da ga prigazi. A one šugave ovce što je podijelio brane ga, jadne, one ga brane. Kad se je probudio, kaže, tako mi Allaha, vaše društvo ću ojačat. Osnažit ću vas. Čime? Ovim ovnovima, oni su jači da me brane. Ovi što su dobri, ovo što su i meni dobri, jel tako? To da dijelimo. U granicama naših mogućnosti od onoga što je. A kad kažemo u granicama naših mogućnosti, nemojte smetnuti suma da u Kur'anu Bog kaže ja znam vaše mogućnosti. Ittekullahe mestetatum, bojte se Boga u granicama vaših mogućnosti. Ali možeš ti hođi spala nuditi. I ne znam kome. Ali, on tačno zna koliko ti imaš para. On tačno zna, on sve zna. Jel tako? Sve on zna. I ti znaš da on zna. Prema tome, u granicama naših mogućnosti. Normalno. Teško vrijeme. Je li vama normalno da je ove hođi stalo više da ovo dijete dođe u mekteb nego roditelj? I viče hođa Smimera, pošaljte djecu, viče. Zašto nisi došao? Zove ga telefonom. Pa hođi je lakše da on ne dođe. Ja dođem u obilazak, on sjedi u mektebu na poslu čovjek, jel tako? Nešto piše, možda u Facebook tipka. Jel na poslu, jes na poslu? Gdje ste djeca? Nema djeci. Šta ti sad djede radi? Nema djeci, tako? Ali ne, oni ginu, daj mi djecu, pošalji djecu. Evo ovdje sjedi, evo. Kaže on meni je malo 40 djeci, ali nema i više u njegovom džaku, ima 40. Daj mi, imam još djece. Razumijete vi to? Jesu to normalni ljudi, nisu normalni. Ali to je misija. A roditelj ništa. Evo da mi ne kažemo. Mi svu djecu primamo u mekteb, jel član, nije član, šta mi to ne pitamo dijete kaj ne? A jel ti babo platio članarinu, nije?
Jel se to kome desilo? Nije se nikom desilo. Jer nama je stalo spasiti svakog. Vlad ga jer on mora služiti još 15 godina onaj postivan. Samo nužno, ono, sam da se ne vidi. Zagrći. Onaj viče, ne mijenjajte se, požuri, ha, 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 20 minuta zagrnu čovjek, 10. Sjedu Bože malo prouče oko kabura i svi krenemo kući, jel tako? I sad zamislite vi ovo, mi smo to u Mektebu učili. Jel tako, djeco, da imaju meleki koji se zovu Munker i Nedir? Šta rade Munker i Nedir? Evo, da u dijete zna. Ispituju čovjeka u... Kaže poslanik, još vi niste otišli s mezara. Čuje, on je onaj u mezaru, on čuje, kaže, vaše stope, onaj topot vaš tu oko, a njemu došli Munkeri neki. I viču, ko ti je Bog? Aha. Ko ti je poslanik? Ko ti je imam? Odgovor je nije već emir, nego Kur'an. Nisam ja svijedio emira, nego Kur'an. I tako dalje, postavlja pitanje. A sad mi tu oko kabura, mi tako zabrinuti. Mi smo tako zabrinuti, kako će sad ovaj naš Mustafa ili Mustafinica odgovoriti na ta pitanja, jel ne? Mi smo se svi u čistu sikiranciju pretvorili. Jel tako? Ma jok, idemo mi kući, viče, jesi prodao pola? Hoćemo na kavu. Koga je briga? Koga je briga kad tebe dole ostave, kako ćeš ti odgovoriti na pitanje? Koga je briga? Koga je briga? Dijete tvoje briga. Ma jok, ode i dijete kući. Ja kažem, jednom sam rekao, gdje su ti prijatelji oni što ti bili prijatelji? Gdje su? Eno i u tvojoj kući jedu. Jel' tako? Iću, bio je fin, eto. A šta ćeš? Šta ćeš? Ja. A ko ti je prijatelj? Kad kaže se, opominjite se smrću, to se govori da izabereš prijatelja koji te neće napustiti kada te svi drugi napuste. S tobom će u kaburu biti onaj sabah, jutro što nisi došao u džamiju. A poslanik kaže, kad te ostave, odmah hoće onaj kaburski azab da uđe u mezar. I to ozgod s glave krene, a namaz kaže nećeš proći. Ne da. Ko ne da? Ne da podne, ne da sabah. Još ako je džematski sabah, još više to nije ona šugava ovca. Hoće s nogu da uđe taj azab, kaj post kaže, ne, nećeš proći. Hoće s desne strane, kaj dobročinstvo prema roditeljima, nije babo u domu. Nećeš proći. I ko te brani? Prijatelj. Jedini koji te nije ostavio kad su te svi drugi ostavili. Molim Boga da imamo što više tih dobrih, stvarnih, iskrenih prijatelja koji zovu dobra djela. Amin. I kako sve više slušam profesora u njegovim versovima i hudbama, u posljednje vrijeme sve je više direktniji. Sve je više ono da nas razbudi. Ja vjerujem da će nas ovo večeras, što je on bio direktan kad je u pitanju namaz i sva druga djela, da će nas to probuditi, ako Bog daje, da će na nas ostaviti traga, da ćemo se popravljati. Da neće biti vrijeme krivo što smo mi u ovakvom stanju. Molim Allaha Đelešanu da se ovim skupom okoristimo. Amin, ja rabbal alemin. I braćo i sestre, zahvaljujem se svima vama, zahvaljujem se svojim džematlijama koji su pozvali svoje prijatelje u drugim džematima da dođu, a pozvali smo vas svi. I posebno se zahvaljujem našim džematlinkama koje su pripremile sada mini zakusku, kahu i tako dalje. Ova naša braća sad će prostati ovdje ove mušene i mi ćemo ako Bog da se malo počastimo. Ko ne može stvarno nek ide, ko može nek ostane.